Halok resolution melawan radu MDC kemarin keneng ba peniat sing CM utai MDC ulai thu ba ka jingsim jaka jong sarkar khamtam kemuda bat kiwe kitan jong sarkar kemi kalapen mi bon kijing e na mentai ba kani kathan kumta halok katai ka phang na kalyang executive bamba bri pe ka finance antang committee ba antino war ulai thu ba na kalyang ka executive committee hi kan sasim khia mardor halok katai ka phang hakani kasni walau MDC kemarin keneng loweng no ikani resolution hanrei la berngem pat bon ra piang yaka hakasin song derbar kabanwan lada nakaliang haki HC kala banle ai no khamkloi kabaki thmukan cover hapo kani ka master plan kalong be na try banyo scheme nani banyo sa khambun nga kran sha ni ngi persha ita ka scheme lada kipan na ko sarkar deng bakinyo hanrei to ai ba pinpan ni kata scheme ni ka kanunu ka jimentoi nam ta ban pinroi sor ni na kam ta ban pinroi ki khaput ni ki khapsor naslo wa ki dei banan pen stom pat ki pai kila ban riang ni kata scheme kila ban wanra kita ni kinun dei pat ban pen stom ki pai pa ni maka ni kai isha ba ka jingle jumki da ka wanra ni notification dapat but include ia ka Shillong master plan area ini schedule area kok Shillong master plan kalong betek tang bakin yo mentoi tang kadu kami batang bakin yo mentoi tang badan hakabon indrai kelapen saja pak hadu kata-kata ikai pak dengan semua ngan persya ikini ka jingtmu bat ngada kenpat ia ka house di barok away ba ia kan resolution subha bani keshanan namal ka ta ia ka yap ke im ka juki pai ba jangan pi te ni ngim persya kata ka rukom wanra ikinu ki benta habide ba ki kendon trekam ni ki an ki kendon ki ban pendit penbiang ia ka baha kami jumpai ba ngim persya ndre ka de banyak pat da kalenti ka bade nila banong bakidon kini ki building bylaws tiba hiju isu kini ki hima nani kum si melim ka jaka ka bangan syong anti popokse ka ha apo ka hima melim ngai bakidon kitu ki building bylaws naga himaru kiba kentu nani kiba peni shekishnong ki nong ki nong sensashnong ba baik ladaran menu kiba temu bersnai hapo shnong duki kade belong kata kade berpelat kata nak mat surok nriu put nane raput nane nakendrian na kadiang nakamon di pelat sauput baka jinrong kanam dei ben pelat ka sauput kita ki bangla don lupa henry ki wanra apa ye kani ke batma ye ka Meghalaya building bylaws ke batma ke ba lapen jenjar hadu kata nasno bala lagi ra ini resolution kum kawai ka sur kawai ka jingmut bangin persya but ngin pen skambet halor kani ka act ke baki kim kempat amen ya kani ka short title extend and commencement dengan soba ngin yang teli ya kani ka jingtu nama bakan ta yang ini baru ngasukmen nama kani ka di ke isu ka minta ka bala penpluma ya ki babun balang ya ki bun kinong song jong ki sinong thau jong tang ya kinong song jong ka Shillong municipal administrative area ka pangala juris menchwa ngai menta la kren sa yaki sinong ki bron shabar ki jeka haba pipet ya ka notification ni kumbalo kren maknya session ilapuni definitely kalong in contrary beningkong ya ka section paratuan ni jong section ni hadian yang ke notification number 44/1 dated 16/1/1934 under Indian Foreign Jurisdiction Order in Council 1902 applying the Assam Municipal Act to the Khasi state of Lim. Hadian kalau in country ru ya kami Town and Country Planning Act. But definitely kadon ru ka case kabala I order the Supreme Court ha kasnem khatndai spa nyokusan kata ka case ka bukit khat ka sila case di habang nipet ya kini ki
aka Barok ni Yoi baka encroachment kadon nakaliang jong ka muda haka jurisdiction jong Justice Council. By the above notification, press release into tribal areas of the Khasi Hills has been done without the knowledge and consent of this office, which is in contrary to the Meghali Town and Country Planning Act 1973. Point number 2, that such extension of area is an encroachment into the jurisdiction of the Khasi Hills Autonomous District Council. Number 3, the above press release stroke notification is contrary to para 20 of the 6th schedule and article 244(2) of the Constitution of India. Therefore, in view of the facts and circumstances as stated above, I am directed to request your office to withdraw the said notification and other related orders immediately. Hindi bang ifan views ni ay beda direction. Dabang isutu makadai ka intrusion sa pag jurisdiction jong Justice Council. Ngayon ta kalakta ya bubuan mo KMC sa try temper. Nakaliang jong piru pinyarap lam pinya kentulam. Wat ngin saya poi kejingnya kendo kejingnya keren bat dia lada kumno ngila ban formulir ini kita on kumpis hakis nong iba per hakis konsensi jungi. Tengah depan lada kenu kaba nakaliang ka yang ini kita kuat jing cai ngaploy maniang ngapcai jang ngai ngaso ba ya ka meminta hi kadang nong proses ngidang up ya reply na government ngai kita buon ki bang nilai ngidang formulir ki building bylaws ki jong ni kebangak ngakulahan ni ba anglung slam show ban penulong ni but Klemper ya gini issues ban formulir ni kita untuk bitis ngindang kestan dengan sugar part ya member bodon-bodon bawa ini resolution ba withdraw but ban ailat ya ke ECB bahkan expedite ya kena kam but ngin kestan nama ini kita buon bangin tu let the resolution bangin ong ni hab dan solution chwa ta ailat chwa ke ECB ban examine but ngin le kena kam hakapor ko biang but Klemper pemohon pulang ngin le kat balak pen step bat pen sup ya kipat ba ng social ki jongi